Boleh. Aku nang Surabaya ya, Wan. Ya garapan aja nanti cuma. Garap apa? Aluminium. Set. Sana. Tapi gak pindah. Tapi ngobrol nang Makassar iki. Iku nih. Bengkel. Oh, kayak kontrak. Ya kalau kantor mesti gitu. Pasang kusen-kusen. Kusen aluminium ya. Iya. Ya sawe bau ya tapi terus ini rapi tapi saya penak Iya. Ya iya, ya larang arek ku ya. parah Ini ono garapan padha warna kan gua apa ta? aku tak Tak balik. apa aja Garapan sen yang niku. Kaya terunggu patangan iya. ya patangan ini good kalau pabrik gak apa-apa Ya iki tak ya. arare wake biasanya arare garam itu